Kenyau terap Youth Council HYC Ribhoi, kalapan bana pa bakan penlong ye kejingyat pa haka arplai terik rempang, halor kejing syak ban ben ki pa ki basyong haki shnong kapot Meghalaya Assam, haki pulut Assam ki bela kenok bunjat persya ki briu ke Meghalaya. Haki ni ki kendiat sengi ki pulut Assam ki latwet ki briu ke Meghalaya, da ka bapharep bunjat ki jing kenok, kum kejing penprai kejing terei jong ke Sarkar Assam. Ban persya ekani kejing let don bor ki pulut Assam ke HYC ke lepen bena ban penlong de kejing yat pa rani ke rali hanong po. Ke HYC ke lakot de barok ban snok kti hakani kejing yat pa berjai-jai hakati ke sengi. Hadir manila ya syok perhan nagalan ta masak ini ba wi nak por ba kejing ya ke ba di pai sinara ba sa dan bordar kembali ia di isi bagadam dari syakwan ada dari syakno jadi produk senam jadi ba kumbal penuh Sarkar Assam bagadam dari syakwan syakwan pra jadi lagi cinti jongka Sarkar Assam jadi ni kejing keno jongka Sarkar Assam kini kiba umsong urem hari ini ila daya pakat sali bahan nama ba kembali lalu ki mangila dangret hadu ki mangila hel asal kita kembali sakhi jadi produk senam jadi kan produk kejing lihat tempor juga Sarkar Assam nak por syakor. Jadi kemudian kejing kuat yang produk Vietnam jadi kalau kejing keno nak kalian jaga segi yang imlak kemudian dari itu. Ini sebuah beneran jur kalau kejing lihat jaga Sarkar Assam. Bang isguru berkentu ya Sarkar Jala bah kadai ban simtia ya kap kadai ban susam. Pada awal ini lagi bah kadang kejing keren nak kalian jadi polisi. Henry YouTube anu tusuk jadi keren nama iya report di ada bahan isi kita kasi keren apa kaya Henry kasi syak buat pat jadi perlu persnam pat kadang ya anu isi benda di hadar kene nak lihat kasi keseng ila perkat sani pat kadang kasi sokia di kumkadat kasi super syak hadar kete kasi syak buat jadi perlu persnam jadi hapo ki perdar bat kijing lihat tambor juga Sarkar Assam hakim pun kiliang apa kan perdar nakalian juga sangi kasih ban penting baik bat kisah ban ya kuat awal ya ki pada persnam ban nakalian kita sangi kan sasim ya ki senjam ki di kinesi di pasawan ban nakalian keseng kan sa perlong ya ki namta ka piserdi hapo headquarter jagar bodisik ban sa long haka arplai terik jong di budaya hang arajar pusau ban nakalian keseng hi khot iwer ông tăng ye ki ba he ya ki seng balang paper ba kini asno tilang hakani ke ki jadi inang ba ye berpau ya ka ki ba ki pasa hagi ni border area jongga jela ka jadi namar ba imla ban sociality hendai gila ban sengap hendai namar ni don hikmat dan diskor imla ban su le kelut hendai nyamna ban malah hikmat hendai kum kaseng kumbaga ong bakayang kata kurem ban yada ya di perari jong kajelahin berapa baik kita isyam yang ini kesenjam ban pelong ini di kum kadang ban penbor ya Sarkar kadai ba kan withdraw ya kadai ka AFR ka bala ujur ka Sarkar Assam persya ya kini produk prosnam jadi besar kadai aku lain itu tumba litip bang isi ikut kadai ka blok tu dia kumza ku kaseng daga langba kilap sai kubur ka terparit ya ki rebak snong ki senjuk rebak snong bat ya barolang baginya snong tilang akate ka Israeli ka bangsa pelong nakal yang ke SSC report district.